Kategorinya ibu ini sama ibu yang di ujung. Yang paling bersih ibu ini. Yang paling cepat siapa? Ibu ini pertama. Kedua ibu ini, ketiga ibu ujung. Paling cepat. Ibu ujung. Ibu Ida. Juara 2 Kak Masita. Juara 3 Kak Salma. Mungkin lain waktu masih ada kesempatan bagi yang dulu. Ya, betul. Oke ibu-ibu, setelah ini, bukan setelah ini, tapi perlombaan kita tambah dari 6 menjadi 7. Salah satunya yaitu tambahannya tari tambang untuk ibu-ibu. Silakan cari kelompok ibu-ibu. Tiga.
I've been all around the globe trying to protect your soul.
side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And we'll go through the wastelands, through the highways, and see the horizon, turn us to thousands, and we'll grow